stružemo jer vozim dizalicu. Sad je vrijeme da Saniju na kojoj sam stavio prevelike felge i gume, a ima jako mekane opruge i pun tank plina, jebote bog, iritantni, strugo bi čitavu gumu sad naravno. Namjerno, kako smrdi. Uglavnom, bilo je super ono večer driftat, ali onda se dogodila pizdarija. Sad idemo, ja sam već bio među vremenu assessat damage assessment je izdešavao, ali sad treba napraviti damage control. Nije dobro, toliko mogu reći, a objasnit ću kaj se dogodilo kad dođemo tamo. Driftali smo čitavu večer, uspio sam skinuti taj nemogući zavoj, meni nemogući jer jebi ga auto napred mekan, leti, ja letim po autu, nemam ručnu, baš je ono bilo teško i uspio sam ga nekad 2-3 puta otpelat dobro i onda na povratku doma sam se malo previše zaigrao i... Ta radiš ti? Prestani vući psa, glupačo! Da, ja sam jučer bio kao damage assessment riješit i sad mogu nabrojati kaj se sve dogodilo. I onda kaj se dogodilo. Evo, tu smo. Znači, ovo je situacija. Nije idealna, ali nije ni nepopravljiva. Sad idemo proći kroz kaj se dogodilo. Zaletio se nekih 60 ovak tu i točno se vide tu tragovi. Znači, eto. Inicijacija je dakle počela tu negdje. Ovak. Ja ne znam da će se na kameri išta vidjeti, sunce mi blešti u ekran, kurca ne vidim. Inicijacija je krenula tu, drift i tu se vidi jebote, ne znam šta snimam, tam sam negdje krenuo, išao sam 60, klačkiko sam ga i onda se događa drift. Još jedan auto, ja ću gađat nekog boca. I onda sam hopsnuo preko ovog kurca i preko ovog, tu me bacilo i kak nemam ručnu, da sam imao ručnu, samo bi povukao ručnu, okrenuo se za 180. Modifikacije uključuju eliminiranu ručnu, jer nam to ne treba za sad. Vjerojatno mi pogodi Rinzol, ali ono, ne bi se zabio stupova kak nisam imao ručnu. Samo sam bounce. Znači tragovi, drift, bounce 1, bounce 2, hitilo me na drugu stranu i pogodio sam ovaj tu stupić. I pukla mi je guma, zato nisam pomaknuo auto. Ali sad imamo dizalicu, imamo drugu felgu, idemo to pokušat srediti. Aha, krak šasije, pigan, puko, malo se sve pomaknulo, ali za drift nas to ne smeta. Haubu ćemo baciti i to je to. Hauba će ići u smeće, ne treba nam hauba za drift, prednji branik nam isto ne treba za drift. Treba ćemo samo killer, izvući vezni lim da možemo pričvrstiti taj killer kak treba i to je to. Aha. Dobre vijesti, niti jedna vilica nije spigana. Loše vijesti, sve ostalo. Ovo je šteta ispod haube. Ovo je tu remen koji se tu spigecao malo. Dobro. Mislim, očigledno vezni lim. Donji dio veznog lima. No to nam ništa realno ne treba. Sad, bilo bi super vidjeti jel auto pali. Iako znam da pali. Čekići VD. Nešto što nisam predvidio da će trebati. Idemo do Kikija. Probat nabaviti čekić, ako dobavimo čekić onda moram maknuti auto od tamo.
To je sad nastavak priče, nisam očekivao da ću trebati iščekićariti felgu van. Naravno lijeva felga je zahrđala oko centralne rupe. Desna nije, desna naravno nije. Zakaj nisam desnom lupio? Pa zato kaj moram lupiti onom jeboti pas mater. Imamo čekić, nije velik ali je težak i sad ću pokušati s tim izbiti felgu, trebalo bi ići. Izgleda dovoljno dobro. Metalurgija. Metalurgija Predojević. Evo, povratak na mjesto zločina, ali ovaj put sa čekićem. Pa ajmo probat. Ovo će teško da ide. Jebem ti žena, majku Božju. Slaba baterija, sad snima tako uspijem ovo. Hard work pays off. Jeba sam i mater. Jako dobri diskovi. Da, to će ići sve novo. Pločice su sad čak ok. Diskovi su katastrofa. Felga je dobila. I sad stavi drugu. Ne znam to se snimat, nemam stativa, drage nema. Pas mater. Aha. Jesi? Da. Ok, osposobio sam sjeru, čisto da dođem do doma. I to je onak 800 metara. Fakat se nadam da neće biti murije. Idemo doma. Jeboti pas mater u pičku. No kaj sad? Aha, motor ima isto malo. Baš je raspad auto. Ono što je žalosno je to što bi ga ja sad već opet bacao u bok. To nije žalosno, nego zabrinjavajuće. I eto, auto je dopelan do doma. To bi bilo to za ovaj video. U idućem videu čeka nas svašta. Tak da ostanite tunirani. Aj bok.